Izinja nina Metro FM. Nizinja nina uhulumeni waKwaZulu-Natal ezoxhasa lama award ekubeni nazi kahle ukuthi la siyasetshenziswa. If nina nifuna ukuba amathishu uqhubekanike anginqabeli mina. Ungizwe mina mfowamcunu. Soze mina ngavuma emhlabeni wami enguphethe ngawunewe ngonyama wamabhinqa. Ngivumele mina yase Metro FM saphinde futhi kanye nabahleli bomcimbi la bangibekele esithombeni bathi i-transformation is not an overnight thing, which I know. Kodwa bathi kade siqalile thina i-transformation siwu-Metro FM ngoba siwubonile uMaskandi ukuthi awusewona uMaskandi nje lo okuthiwa kugujwa amasiko, akuthiwa sikhuphi masiko la. Hey wena. Kanti atungizwa ngoba yinikiya nama Metro FM. Wabona ukuthi ama Metro FM awum-approachanga yena kodwa ezeKZN. Waqulisela igama. Alethe nje amfaka imali. Emva kwalokho wabuya uthi ama Metro FM inhle kakhulu into ayenzayo. Hey ngoba phela umuntu lona like ama Metro FM nje awam-approachanga ungizwe uze afike la. Wabona ukuthi uthini ama Metro FM manje azovele afike musu ungabikho kuma Metro FM mina ubani uzobe khona lapho ngupresident wamabhinqa ngeke yenzeke umngizo umlando umchule ngekho wathi nje ama Metro FM nje abheda ahlala ngoMaskandi kanjani kwawumama Metro FM embiza akhe ngoba phela ambizi la amfaki amupha futhi imali ngehla letho amphile imali athi nathi ngendoda imali wemva kwalokho waqala wakhuluma kahle wathi ayini ama Metro FM alunge kakhulu nanokuthi ezefike nje la hayibo hello mutulala ayeke how yazi washintsha basinya yawenzi umlando wamkhulu ngeke uzumthembe lo muntu la into ebeka involve yena begxeka kungcono ke nabanye uma bekubona lokho okwenziwa ongizwe ngiyazi ukuthi into yenziwa ongizwe bazoyithatha izijoke abantu bayincokolise nje benyanyalade nje bengabi deep ikhunya sakuhlekwa ngoba ungizwe bamthanda abantu uqeshe ngale emdletsheni kodwa kusalayo iqiniso limile lo muntu uyicabangela yena i-ego yakhe ayimvumeli ukuthi izinto zingamfaki uma into ingahambisani naye iyabhedwa uyayixeka shathu uyabona lapho ukuthi ubhedile ngenxa yokuthi uyabamobilize laba bantu laba abathola amakhanda abangazazi bafuna vele empilweni bazovumelana naye kodwa ke all in all kuyitholi into ifuna ukubasebenzisa abantu washare ama-video online wakhuluma lokho akukhulumayo ngoba ngendlela kade ke efisa ngayo ke asazi-ke futhi wonke ama-awards iy'ndawo lapho ongizwe uma ekhuluma into engahambisani nayo futhi bayomnika ukuthi ayifunayo bazokwazi ukuthi kube nzima ukuthi besebenze ngendlela abafisa ngayo kodwa ke ama-Metro FM Arts azoba khona ke sewavumile kungizwe-ke after ke bemnikile-ke lokho bamnika khona-ke wakwemukela-ke naye ngoba wayelwela yena hhayi abaculi yilokho abantu kumele bakwazi ukuthi wayezilwela yena ongizwe engalwela abanye abantu nisale kahle sibonge ithuba sizodibana-ke ngokuzayo.